Gle, cijela guma se raspala. Gle ovo. Vidi to. Vladivostok, 700. Evo nas ponovo u akciji. Znači Mara moja i ja malo se osvježili i idemo u nove pobjede. Međutim imamo mali problem, odnosno nekoliko problema. Nisam napravio servis, pa sam dogovorio u Makedoniji da napravim servis. U Makedoniji. Moj šepić poslao mi je što je potrebno, ulje, filtere i ostalo. Fora je što ovdje u Hrvatskoj trenutno su svi majstori, pa tako i moj doktor iz Đakova na godišnjem je do 17. ili do nekog datuma, a ja nemam ni volje ni vremena to čekati, pa smo se dogovorili da taj mali servis napravim u Makedoniji. Tako ću i napraviti. To će uskočiti ili Sašo moj legenda ili će uskočiti Pavle iz Ohrida. Ima još jedan problem, a to su gume. Čini mi se da je s gumama neki problem, međutim o gumama ćemo kasnije. Moram stati da vidim što se tu događa. Prešli su tek 12-13 hiljada, najbolje gume što sam imao i super su tihe, međutim čini mi se da su počele pokazivati znakove završnosti. Eto, to je to, kasnije ću pogledati što se s tim gumama događa. Idemo na granicu, granica je tu, Tovarnik, idemo gas prema Srbiji, preko Srbije gas do Skoplja vjerojatno danas ili možda do Leskovca, vidjet ćemo, ali uglavnom sutra, preksutra smo na Ohridu. Dobar dan. Puno. Sad tu mi kaže da je gužva, štetica radi, pokazuje jako crveno. Sad ćemo vidjeti ima li gužve uopće na granici. Ma nema nikoga, ajde. Eto vidiš, granični prelaz Šid. Tako se zove prelaz s ove strane, Šid. Tako. Eto vidiš. Hvala. Eto vidiš. Eto ti problema na granici. Baš su problemi. Dok putujete, odakle putujete. Eto, svaka čast. To se tako radi. Kakvi problemi. Evo vidiš, sad da ja dođem odavde, išao u kolonu auta. Da ja dođem odavde i tu se prljim. Gle, moj problem je što sam na motoru i tu ste svi vi u pravu. Ali zaobiđem kontrolu, to je zaobiđem kolonu, idem svojim putem. Znam i vi svi čekate, sve ja to znam. Ne tražim da me se pusti u auto. Sjediš na motoru, pržiš se. I znam da je to moj problem. I znam da sam ja to odabrao. Znam samo vi sebe stavite u moju poziciju. I to je to. Ako ćete mene ili nas bajkere puštati preko reda, to jest da zaobilazimo kolonu, puštajte, ako nećete, nakurcavajte se ispred, šta ću vam ja, zabarikadiravajte nam put. Imate vi svoje gušteve, ali da ćete onda biti sretni i dobiti čokoladu, ne? Dobro došli u Šid. Eto, u trenoka smo u Šidu. Da malo ispratimo kako taj grad izgleda. Bio sam ovdje nekoliko puta. Ima ovdje dosta ljudi koje bi valjalo pozdraviti. Eto, ovdje sam znao doći u bazu. Evo, pozdravljam ekipu iz baze. To je jedan ovako
bajkersko vulkanizerski kafić. Znači, Buca i Šida ima vulkanizerstvo, izmjerna guma i bajkersku priču vodi. To je tu gore još malo pa desno se ide do njegovoga kafića ili kafane ili kako se to već ovdje zove. I to je to. I pozdravljam još ja puno ljudi koji me znaju i koje ja znam. Eto, ovako izgleda Šid. Ove gume me zajebavaju, moram pogledati šta je s tim gumama. Pritisak je dobar, ali sve mi se čini da nešto s njima ne štima. Sve mi se čini da s gumama nešto ne štima. Ili s gumom, jer počela je malo tresti. Onako, vibracije su počele, tako da ću morat poduzeti neke korake oštre. Tako. To će biti. Molim? U Ladovinu imaš onda ja hoću. Gdje? Onda je. Desno. Ma dobro, idem tu jesti. Hvala puno. Ili s tim gumama. Samo da se malo skinem. Da ne prokuham. Zašto to tako? Aj, sineraš. Gledi ovo. Gledi ovo kako se ona raspala. Gledi ovo. Gledi kako se ta guma raspada. Pičku. Gledi ovo. Jebate, guma se raspala, gledi ovo. Gle, cijela guma se raspala. Gle ovo. Vidi to. Cijela guma se raspala, gle ovo. Krv te mazno. Evo te krv. To. 12.000 km. Strava. I jedna i druga. Gledaj. Vidi. Počinje, gledaj. Cijeli milijun, gledaj. Valjda će biti dobro još. 100-200 km. Moram sutra noći druge gume. Nema mi druge. Restoran Groš. Ajde da vidimo. Gdje ćemo? Restoran Groš u Leskovcu. Fora je, gle ovo. Kako je ovo dobro. Tako izgleda. Priča je prejebeno dobro. Bio sam ovdje nekoliko puta. Svaki put sam bio oduševljen. Ajde da vidimo šta će se sad dogoditi. Gle ovo. O, hvala. Prijetno. Hvala puno. Tako. Čorba, lepinja. Nije vruća, ali dobro je. Čorbica i slaviča. Restoran Groš, Leskovac. Jevem ti, samo su malo počele tresuckat. Zadnjih 200 km koliko su počele malo tresuckat, onako i sad pogledam, pa one u raspadnom stanju. Znači šanse nema da je pritisak bio slab, kao što je to vještačenje za prošli set rekao. Prošli set kad se rasposlali smo ih u tvornicu da vidimo šta je. Oni kaže, gospodine, nisu bile dovoljno napumpane. Pa kurac nisu. Eto.
Pa ćemo vidjeti šta je s ovim. S ovim sam kontrolirao svakih 2-3 dana pritisak. Došla su s Nordkapa. Dobro da mi se tamo negdje nisu razletili. Aj zdravo Leskovac. I sad samo polako prema kuda? Prema Makedoniji. A zašto ja idem stalno u Makedoniju, kažu? Zato što je Makedonija dobra jedan. Eto, je to sad neki problem? Je li to neki problem? Nego ja bi trebao sad tu čekati i načekavati. Hvala. Eto. Dobro došli u Republiku Makedoniju. Tako se to radi. Dobro došli u Makedoniju. Dobar dan Skopje. Dobro došli u Skopje. Kao da smo u Londonu. Takav imam osjećaj zbog ovih autobusa. Ja mislim da su ovo autobusi londonski. Ali to je kako je. Tako je kako je. Evo ga. U Skopju sam i idem u posjedu u Dejanu. To je ona legenda koja je doživjela nažalost jednu nezgodu motorom. Idem u posjetu da ga vidim, da vidim kako je i da mu poželim brzo oporavak. Znači Dejan, vidimo se uskoro. Skopje, kažu, nadvila se noć nad šumom cijelom. Nadvi se suton. Ovdje sam sa bajkerom. Bravo. Sa bajkerom, on je pod punom ratnom opremom, evo, to se i vidi. To je onaj što me nakinđo s pivom kad sam došao pitati jel primate kartice. Da. Ovaj prije par dana. Eto. Zdravo. Slušaj, zdravo ili nezdravo, šta se dogodilo? Šta si se obuko tako svečano, ideš u svatove? Evo imao sam nesreću, sad je bolje i idemo dalje. Iduće godine ćemo za Nordkap, ako Bog da i tako. Eto. Nema zajebanci. Bitno da je nasmijan. Da je nasmijan i da je pun pozitiva. I kaže da mi je brmbevika inspiracija da idem na Nordkap sljedeće godine. A dobro, ovaj Nordkap je daleko, nemoj da ti budem ja baš tolika inspiracija. Ovo je tu do Bitolja i tako, šta će ti Nordkap? Lokalno. Eto. Da. Dobro. I prijatelj će nešto reći. Za Nordkap, ako ozdrave drugaratke odružimo. Definitivno. Nisam razumio, ali sve se slažem. Da ima... Idemo zajedno. Idemo zajedno ga to zdravi. Samo da. To. Do zdrave. Znači dvojica za Nordkap. Ovo je bio na Nordkapu. On je bio već sam bio. ja 2017. Došao je 10 dana nakon mene na Nordkap. Znači ja sam bolji što se Nordkapa tiče. Sorry. Kojeg datuma si bio na Nordkapu? Ja sam bio 27. juli. Znači 27.7. No. 2017. Ja sam bio 9.7. Ali ja sam bio na moje 33 godine. Oho. Da. Dobro, šalu na stranu, nalazim se u Skopju, evo došao sam pogledati kolegu bajkera. Njega malo, eto, podrške od moje strane za brzo ozdravljenje. Čovjek se vozi ravno i iza dođe auto i šljus. Mislim da nisi ni znao što ste našli. Nisam. Bili smo par motora. Pokupio jer nas je neko sa 150, 60 i bilo je strašno, ali sad je dobro. Pa dobro, došao čovjek bar u bolnicu vidjeti kako si i to, ne? Da, nije ni došao da pita, ali... Možda nema vremena, neki biznismen pa nema vremena za svakoga. Ja se, vidiš, šalim sa svima, ništa. Ljudi, odo ja polako, hotel Skopje, Makedonija, neplanirana Makedonija. Inspiracija za Makedoniju, znači. Mnogo draga posjeta. Da, hvala. Eto. Rokamo, idemo dalje. Idemo dalje. Vidimo se Pozdrav ekipa. u narednoj prilici.